biya kamal ka NUER online TV ka jan gwasama bana roch bana jeling roch bana kwen ka jan gwasama sha tanyina chalado te kor mi chito kam splm ayo dung Dr. RIEK MACHAR KENE splm ayo KITGWANG ka tonga ka panyikang county dung General Johnson Wulun ajen dan banling jan gwasama angut kan kono re roja dan banling der subscribe mi jiram jidit ke jan jegdu jakke nyaman channel me der go de subscribe ko der wanitin konto banun ka der ke chwa jegi atiak roja dan ban linga jan gwasame shit me shia tan de shia jilingo shala do shia spele mayo dung Dr. RIEK MACHAR KENE splm ayo KITGWANG dung General Johnson Wulun rewika katonga panyikang county shika tekerol kamdien kashiral enche TUÅOK shika machikan ga gwaitin alo shika yet kashan koske ka Sunday panyikang county tere wish ka Penal State te Malakal County kene Baliet County jen bate ke ke Pariang ka Jonglei State ke Fangak kene Pigi Counties Panyikang Commissioner Ramishwale Mustafa Gai shelado shikoromo shetwogala tok re wichen wini shelado shadi kelna ka deshni Dr. RIEK MACHAR ka shadi kel shajanak ka deni General Johnson Wulun ka shelat bano te kanas te ka bot te la civilian ke je wich re koramo shala the Commissioner Mustafa NO ndchen meg dech Dr. RIEK MACHAR ke dechen meg dech splm ayo merwaik Dr. RIEK MACHAR re wika tonga ka panyikang shala do ke din ti jen ka dolip hill tila dini General Mabur Dol ram en la General ka splm ayo KITGWANG arwaik Johnson Wulun General Mabur Dol ka Sunday jen shedich Dr. RIEK MACHAR zurgon chaja makre wich ka panyikang ka shotokono shika dini shikan ka dwany maj ke chikor mu TUÅOK ka shukaram kel shukanak ka Dr. RIEK MACHAR ka deja ka shwaram kel shwajanak bahre desh ka marwaik General Mabur Dol ka KITGWANG dung General Johnson Wulun shi Commissioner jan nyok kaladno ndh Dr. RIEK MACHAR ke splm ayo arwaik Dr. RIEK MACHAR ente ka panyikang county shelado kwashkamen mak ke keje ke dob dan to kor keje shelado perkan kamach tishaling ka deni KITGWANG tenjen ka dolip ten konten cha Dr. RIEK MACHAR de cha jamak rewich ka panyikang shalado shideni Dr. RIEK MACHAR chicken splm ayo KITGWANG chicken ka jojok ke chicken ka lojok ko kan maka ke Sunday kwish kan mandana maka ke ja ka shalado chicken ka lojok ka kordana chicken ter kam niken shaga loy ka Baliet chaladino shaga loy ka dolip ka rajadana chalad Sheladen Commissioner no teladwo mi de ne splm ayo nyin Dr. RIEK MACHAR de ka makaja ko en Johnson Wulun ke General Johnson Wulun ka splm ayo KITGWANG jen jare wi ka juba ka kwi malaman chalad no biben ando be de Dr. RIEK MACHAR de je le yan mach ka jamo ajene kwishaje en General Johnson Wulun kene salpake ma yadi chika mat ajen dobe dan ko le jen ka ja bawore wich ka juba ka kwi mal ka me cha tanye no baje laslet ki ka kwi kwengwene men be karon kina dara jen dara dongwan made
Johnson ulun deida dere dich Dr. Riek Machar ten zurgon le yan mai ke jamo chala do kwaj keja ke kwaj kamandan en chiro da lat ngum chitu wa kwaj keja chakur mo chajater ke Sunday ki ke chankot ke Sunday ke chete kanas ti ye kien test nien chala do nero ramkel ka splm ayo Dr. Riek Machar ten ka ramkel don dien ka splm ayo KITGWANG dung Johnson ulun kene nas la civilian ki je woite chamu ka bot tele liam din mi chalat ke jen koromo duno chala do shi gaga mo cha tuogre wojen wini ke chi liya cheteten kwai ka do banana tuoga ka je ngum shi oda lat kwai ka je na mo chaje kwing pinyin wo shi spele mayo dung Dr. Riek Machar ten kana spele mayo dung Johnson olun shi ka koromo shi kana ter re wo ka panyikang ajele dandi linga jen gwaseme mi jiram jidit ka jen channel me gorejin bijin nyuakanitin kokien noga ben o jin mi jiram jidit bi subscribe ko belertin kono ba nunke kan NUER online tv bi ke chwajegi agwa ko jen gwazadan bi rwani ka tungne internas bi ka lingten min noga jen o ba wo woni am channel me shuje paro jo jin bi chonga jakel jen gwazadan de lerm dare chongten bi atakamal bye bye. Tell